مراد اللغة الغرز وين دي خلقن طريقة فرحمانيث السنوى ولن لان y avait d'autres ordres religieux en Algérie avant la création de la tariqa فرحمانيث رحمانية. Mais la différence ما نكشمس تلقاي داخلو مديان رحمانيث اللغة لا شد بوكال الباتريوتيزم c'est que RS Boussen, là, il avait en même temps, وقبل طرحمانيث, il y avait la Tidjaniya, il y avait la Aïsawiya, Darqawi, Atasi Glan. Mais RS Boussen, توليم ذا شو مكيغ القرآن, ذا شو السن فلانا, ذا شو يضران, ذا قمزروينا. La Tidjaniya, RS Boussen, elle a des bureaux à Paris. C'est pas un hasard. خاطرو قبلنا لا فرانسيس. كناني وفرنسيس إلا قاعد نيث طريقة فرحمانيث كاسكالا في لا عيساوية وثني قال الدرقاوية وثيتسلحو طريقة فرحمانيث سميتي دي خلق ورقازاكير نبونوح نبوني إلي ديريار توت لي ريفوليسيون كواسميث بدا دونيث أما نكشميد يصاوضون قبل أنت كواسميتي دي خلق أفركوين هنيثي قبل سين داساون Francis, les plus grandes résistances de 1857, Fadman Soumert, oui, l'un de Fir, 1871, l'un de Fir, jusqu'en 54, Sin Dassaoun. إلى قال فكاولي وكان خطر سميتي دي خلاق نتاث رباتي بنوح إنسان تدرت واحد سن يروح على مصر يلحق على مثل السودان الحجاز يعاشي ولا اسمي ديوغال يمشاور دي مغار منا الناس هذا شو ولا هذا الدين ولا روياض هذا الدين ان خدم القبايل يشود الوكاله سمحتي سوا كاكيتي دي خلق لو كانوا سقوا لنا راه مغارن لا سيني الدين كان راه خلقا نا كاين كان قبلنا السبوسا ما دمض الاخوان انون سينا الاخوان مثل الجنازات رحنا الذكران ذنوثني ils ont produit toute une poésie religieuse ما تكش داخل وين يهرون في لا بويزي ريليجيوز كيس تلقاي هذه فاش دار وكاله ذانو يتسمى الالعاب في الدونيث في الاخر لا اشودوني لا la soumission totale n'existe jamais. دونك هاد ولا نروح ني نخمم مني ارتخمم مني قبايلي تيديني باسكو كاين تعجبي ان تعرف رشيد تيديني تنصفرز قبايلي اركازا اسمي بلار المسار يوفى السلفيين قلتنا يوفى لي موفمون نسنو الكليه الناس نمشي ربي وني غادي يخلقن الدين ثم نمسيون الدين الاسلام كون تسمسنا غمذاكي اون نون دو الاسلام اي اون نون دو ديو اي سي با بوسيبل سي كيك شوز كي نفا با من بعد نسى تالمون يغال ذا العالم مقران مصر يغرق لونيفرسيتي مصر اي ما يهضر يتفسير دي دوني دي بريش يقرا سنة كومونسي ا كريتيكي ما ذواكي الدين نون قال كون دكير فريد الدين دينا انا غماك نخدم الكيران يسكر ديون ووال اثيدنا استعراب تاع السرف ما ثيدنا نسفسر السقالي الناس نحن قومون لا يفرقوا بين الرسول ولا بين الاجيال ولا بين النساء والرجال يعني نكون ذا القوم ذا ذوذ يؤمنك الرسول يؤمنن غير السيثات فاسوثات سايوس با دو كونفلي جينيراسيونيل et l'égalité entre hommes et femmes et ça lui a valu une condamnation الميدير وال تفانتي دا ليبي لا ترافيرسي لا ليبي تفانتي نقل حبسن تير ولا سنيد يبضر ثمورث الجزائر نقل يبض الحماك ومشنت لي عولماني ils l'ont condamné à mort مش كايز ضربي ونقال الحاج حميدو الناس تناميون ورقزه ما كذا شو يخدم كاين ناس ودي السساره الموت وتنتشجر هذا يقيم ذاكي غادي يشمك تكتي وين كاين ناس هذا يغال كان ارث مورثيس يطفيت الناس روحوا غير خاطر ما قام ذاك كنغن يغال دربون وحي خلق الطريقه هذه فرحمني اون فراز كوم صا
هكا كيف نهضر لو كان إليا اون ابليكاسيون افيكتيف خاطر ما قديني نتساملوك سوا الرسول دي شيا سيدي ربي سي مانيفيك باسكو سي لا بي سي لا توليرونس شو رايك نغض باسكو الشيء اللي ثوم من السواقي كينو من سوايا انا مسنغ سي ريديكول انت يسرسد في كياسني on va dire des leçons de tolérance. Et c'est ça qui est extraordinaire dans l'islam pour certains, pour l'islam kabyle, pour d'autres c'est l'islam populaire, donc dénué de toute orthodoxie, etc. أروان شتاقالا نوغال فدارت الساقين أمزيك خاطر فدارت وقبل هاد يعوض الإسلام لأن ودي تسامن نص الديانات النظام لا عمري ثنا نغين لا عمري ثنا يغار إيه تقول يقول ديون ووال أريم زورانا كي تكسترا أوردينير مراه ضن في الدين كيني قالك ذبا فيك صاص ما تكش مصطلقاي داخل بوالي شبان واقي dire que la foi est une question personnelle. حوايج غير يديني الله كينيني ما تسامنوا سواياكينا سواياكينا صونا ادفانا الجماعه يونو لي قاري والنا تزول نوض الجامع il avait une autre fonction avait une autre fonction donc voilà des avances qu'on a malheureusement pour moi qu'on a malheureusement perdu et ça c'est J'aimerais Noël dans le débat. Hein. C'est jamais trop tard, mais il faut les rappeler parce qu'on était à ce stade-là. Si on a rien vu, روس قرارة أوي دو كانوا نادي أسنا وي ذا ساون غيرنو أنا لي ذا ساون غيرنو الفهمة وي باش كنا يسكسو يعني دجان جدودي وكنا يثاوي ضرا روس قرارة سي دوماج فوالا هذا الفكرة ولي وسير ندير نوص كان كيس استمغاولت C'est vrai, on connaît le كان في الجير mais on a donné y compris sur le plan philosophique. Sur le plan philosophique, ما دمض voilà أولني وندنيغ العناية. العناية en deux mots كان كذا شوت. On peut fauter lourdement. الوقت كيف نهدر mais تجمع في مغار لا قالني في نهدر هذا النجمعنا تفكنا الراي أتغلي ثم قرط هذا زلني ذمن هذه اللي تيلي الموثى صومنا المفرنس à leur façon on peut revenir dans le débat mais l'essentiel étant que والحوايج نحبس والحوايج نخام نشرع ذي مغار النغض لا قول تجمع تفند أم كارفرون y compris ثم قرط ما ثغليهم العناية من بعد سكند يولي يخدمن دي فوت considérées comme étant graves العناية كيما كتي في كوابا تفاض لا سيركونفيرونس ديالك دو في تفاضي تدار تفاض سي دي زيكزيجونس اوسي مالا كتي في كوابا ولا شوينا كاين يتبع لردينا العناية كي c'est une protection assurée et pour moi c'est une idée philosophique hautement humaine. Bon, il y a des conditions, bien entendu. Voilà l'humanisme, voilà une réflexion hautement humaine. نفكا العناية خاطر نتسامن لجدودنا تسامنن ستموسنين لوك تسنا لا سيونس لا كونيسانس اي خيرا بوينيك زمان لازم ديالو خيرا رفضنت نفهم دياثن وذريس انا ونسينا راه وذريس لو كان ماشي العنايه كاع القبايل يسيف كان العنايه ذك ذورارينا نيلولن ودي سن جهني رحنا ثنغن لحاف سيد رحنا ثنغن في كايث alors que c'était un grand savant اسمي ديرول يسلب اللي ما يولي ريقوششني القبالي لا وام كيسبنا عقرويس قبل انت الناس شو تبغي اشو كيوغن انسي دكير يسفهم سنيد اوي تنوان تو يكشي دا شوك يسفهم سنيد اوي زمرات صار ذاك زمرات فكر كرانت مسنين الناس زمرا مثلا فكان العنايه اتعسنت c'est pour ça يقول على المقام نير c'est pas un homme c'est pas un saint ودريس c'est un savant
نكون نثقوا بثناقي زمرد هو الغرس التسويف y compris les combattants en 1871, en fait, c'est la fixation de la mémoire. C'est pour fixer la mémoire. Ce n'est pas nécessairement un saint. Ça peut être un saint, il y a des saints, mais le plus souvent, c'est une fixation dans la vie, dans l'histoire. Il est en fait, c'était par rapport à une andalouse, on peut multiplier. Et sur le plan philosophique, القبائل نزيك قارنا خلال رادي خلقن قدوني ثاقي ساعة ثليسة حالات سنة الحوايج ونسعى ثليسة قارن ثلا ثموسني ثوسنا لا سيونس ثلا لا كولتور. Et ça aussi, pour moi, c'est extraordinaire. Est-ce que un homme de culture, des rohsiens, il ne trouve pas de frontières, parce que c'est la culture. En général, hein, l'écriture, la musique, la peinture, l'homme de culture en général, donc la culture, et la science également, et ça, c'est quelque chose, le principe de la majorité dans le تجمعات. خاطر كل ناعد مرات سفدنا مغار الا قاد فوتين ما فوتين 10 نتايا عندنا خاطر ولا لا حاجه نو سيتي با سا le principe la majorité là ça c'est le principe occidental du sens, c'est le sens occidental de la majorité. كنا غنخدمن ذا العقل يسقسين ما سقسي العقل. L'aqal pour nous, c'est non seulement la mémoire, mais c'est mousnien. Donc on fait référence à cette connaissance, à cette science, combien même infuse, mais c'était une forme de science. L'aqal de Chouthoualem, donc la majorité, on ne la relie pas au nombre, mais à la connaissance et à la science. Et ça aussi, c'est des choses à ne pas négliger, à approfondir de plus en plus. C'est une idée qu'un Cheikh Mohamed, parce que là, on développe un peu la pensée. La pensée, on n'avait pas uniquement une pensée économique. On avait également cette pensée politique par rapport à la cité de l'époque, en nous frottant aux Grecs, aux Romains, etc. Il y avait la pensée philosophique qui dit Frouri, on aime Cheikh Mohamed, c'est de la philosophie morale. Mais on aime Cheikh Haddad également. Si Mohamed ou Mohamed, ما دمس فرينس خاصك نيس خلاض نكون قاعد حاجه خسرك خسار نكون كرات c'est totalement faux. Il y a une dimension humaniste dans la poésie de Simon Mohamed qui est extraordinaire, qui est même contemporaine. Donc c'est tout ça. Il a quand تبعد نخب شكاكي انا غاد نتفكر واليو الى قرا سجف غطاس sur le plan culturel. C'est نقول ياكي بويشفان لا نوراش الجماعه ساريج ذاكي ولا نقصر يدسن نسعى ارسا كدرت الجماعه ساريج تعويت في عمران. Et fait extraordinaire à côté de la source qui تعويت في عمران لانو دي سيقان ثلا peu importe il y a une école اسمها بوني فرانسيس نخدم deux écoles primaires. خدم l'école de garçons في ساون المحصار c'est un quartier. خدم l'école de filles زاف نتاع وين تاكي. Ils ont baptisé consciemment ou inconsciemment قارناس د l'école تحداين parce que c'est localisé قارناس l'école في عمران. انا ما انواث في عمران هذه الساكن استقسايه في عمران انواث. Dans le temps il est intemporel. نفرع عندنا القرن فلان أكيد. ذا شو غادي يقول أنا رسام مغارن تمغارين تساوينا في مشوهان في قصيدين في عمران اون دو مو. في عمران يتساوي ميسيدس
يستحفظ دا شويه الدونيث. C'est un peu la transmission de la sagesse. هذه فرق الشر ذا الخير يتهقي في الدونيث. Pour rester dans l'espace amazigh, إطرقين سان أماملن. أماملن يتساوي ذي غميس قارناس إلياس. ذا شو غي فرقن أماملن ناقي ما لا يهدر ذي ميس إلياس أري طرقين تمجاذلن. Il y avait comme une dualité. نكوني غورنا في عمران ما لا يهدر ميس الدونيث يتمال. دونك أتاس تقصدين كيما فغاما وانت وايوث كان كتا مشطوح بوغتي دي اوتاوا مسال مع ناس يبوا سي غادي يجرب في عمراناكي طاس شي ملا يميس نتمو سنين دونيت غادي يجرب يبوا ما الا ذا شو يقطف نغم كرايا الا ستروح ضمي غير السوق هكا رجوع ذاك يداوى ذاك وين زيدن السوق الا قايتي داوى دوري يروح مسني تخزر يفكر بوني يزلا الناس في كيدير السنيه زمي يدير السنيه يبويت هي والدار باباس الناس يا بابا هذا شو دبواك زيد السوق اسمها لا سيد ان سارتان نومبر جلساون كنلقى او تسوقنا على مليح الناس هي السوق راه قديه الدونه تسوغالو ثوري داوي كاين رزاق ماضي السوق ايوا المسنيه على نبي عمرنا السوق ايوا ديرني بويا سيد كيف كربوان دا يوفا يلس يوغيثيد يبدر باباس يسمى له السنيد ذي عمران ينتقارميت نفهم هكا شي هاكر وين زيد انت بغيد ذيلس شي هاكر وين زيد انت بغيد ذيلس اي غار الى قايد تفهمه يا خاطر هذا كرب وين يدهدر فهمه يوث الحاجه رو مذان كرادي فان زيد ذيل سيتي دي سفوغن كرادي ادي فان ديريث رزاق ذيل سيتي دي سفوغن Ça, c'est... الجريق شو دوبا ولا كي الجريق قلنا لهم خاطر شكرنا داتاس بون با نافيد اوتاوا ذاك نسال الوقت نزمرد نوال دون الديبا فكنا تفوت ذا شو نلا ذا شو نفكا لا ليتيراتور لا فابل اتسيتيرا اتسيتيرا الا قلنا لهم بين اثنين ناك لا فابل كاين زمان ديني تسمى شهوت سير ديوغران سي ايزوب غريكي لو غريك ايزوب اذ فاس لا فاب نسيتي دي شنو الفن ولا شكوايا ولا لا رومان لا قبيلي لا مازال لا اسكيت اكسترا اوردينير ما فارم ايزوب لا ميم هيستوار كي ندحكيها ايزوب لا راكونت ايغال دونك pour vous dire à quel point on s'est frotté sur le زميرة ديال نكوني سنتيفيكا مي on était au même niveau إوا قاوتي درنو السمغا ولد كان نيرثيد ياكي يا une dame en ce moment d'origine kabyle à Paris qui est en train de faire une thèse et de démontrer qu'un autre conte grec Anas Eros et Psyché parce que c'était un chef-d'œuvre antique de la littérature ancienne. Elle est en train de leur dire et de prouver que l'histoire d'Eros et Psyché s'était appelée dans les métaphores, la métamorphose. C'est que c'est appelé donc تفوتي شفنوا ولا شونا دينين. Mais elle est en train de dire aussi la chose suivante, c'est que قيمن 8 siècles après l'apparition du conte gay dans le livre d'Apulée, personne n'en a parlé. Il aurait fait des قيمة ou des غران hop, vers le 15e, 16e siècle en Europe. On reprend le même conte d'Eros et de Psyché pour dire que c'est un conte grec. Et cette, elle est en train de leur démontrer que c'est faux. Il y est déjà dans le livre. Et Apulée parlait de ses origines. Bon, certes, mi-numide, mi-gétule, d'après lui. Mais comment se fait-il qu'au 15e, 8 siècles après, vous allez vous revendiquer, vous approprier un tel chef-d'œuvre? Donc c'est voici de Viamran, Eros et Psyché pour dire qu'on avait produit, mais il faut faire attention. أسبوع ساقيمود النار بلي نكوني خدمنا غادي في كنايا ذويا ويضوك تراجونا راه ثاوين
يعني كنتيني موزري ضرر ثروي ماضي فلاك. دونك سي ان بو سا لا فيجيلونس. بون ركاز اللي غيفيد نهضر وين نبونوح جو بونس كو زمرد نوغال فلاس دك ووال فكان دفاكا ايوالي وما تفهم فيد نجمع سواياكي هنا كيدير لنا ثمورث القبايل ثمازغا عيني دفكا ثمازغا عين تبويك ثمازغا اسبوا ساكي نيغ ثمازغا نكورو دكورالا قرانتد تقولات ثمازيغ قرانتد ثمورا اشو كان يغذو ذناكي مازيغن يقلان ثمورا يشفان ثمورثنا المروك تونس لا ليبي. Il y a des États qui ne se revendiquent pas, qui ne s'identifient pas du tout. C'est pour ça qu'il y a tout le temps le déséquilibre. Et le plus grave, c'est que ces États veulent nous entraîner en tant qu'Imaziran dans des combats qui ne sont pas les nôtres. Je m'explique. Nous sommes victimes d'idéologies dangereuses comme l'arabisme, comme le panarabisme, l'islamisme. Des idéologies aussi dangereuses que l'a été le sionisme. Il faut faire la différence entre le peuple juif, le sionisme. Et nous connaissons dans d'autres valeurs qui portent atteinte à la valeur humaine, à l'humanité, à la civilisation, qui ne sont pas les nôtres. Donc, la trajectoire naturelle, j'allais dire, de ces pays qui sont issus du démembrement de l'ancienne Tamazra, improprement qualifié de Berbérie, c'est vraiment criminel à la limite. C'est criminel par la faute d'un État de gouvernants. Et en Algérie, voilà, des derniers en ce moment, nous souffrons. Alors, Gdoud, Samour, c'est en priorité parce que l'avant-garde est là-bas, sauf preuve du contraire. Il y a comme une avance dans l'idée, dans les idées, dans les combats. Nous connaissons vraiment Nazar Zef, nous allons le jeunesse qui met dans le Canada, qui sera dans le Canada, et vraiment, Samour, c'est un gourne boudfel. لا عجباني تشوفوا لا عجباني كيف sur le plan politique nous connaissons يعني des facilités multipliées par 10 mais c'est pas la faute Barouf, c'est la faute des gouvernants. Ils sont tellement à un retard considérable. Donc اما كنا نكوني سوق ذوذ نفاند اناز نتعرض انا زرزان ولا جبدنا الفير c'est d'une souffrance morale indicible. Mais nous la vivons. Donc voilà, je pense que c'est pour préserver tout cet héritage, pour être parmi les nations. On n'est pas raciste, on n'est pas فعرف ثلاثة فيها ويدو كان أتسيلي قمضيقيس ونقفل على فركض ثلاثة النار ثمازيغ أكنو نقبل على فرنسيس ونقبل على أمريكانيس بغاني لي يدسن أولي وان قالوا نكذب السقوي ديو من باللي الجناساكي فرنسا الأمريكان زران دا شو يتصاغر مع ثمازيغ زران دا شو الجهد إلا داخلني زران دا شو نفكا الدونيث دا شو نزمرا نفكا الدونيث هذا الساعة hégémonie oblige, ils veulent nous laisser à un cran inférieur. Mais مدن المنطقة راه نكوني مدن لا راه نكوني من السوث راه نكوني ولا شوارع تقريبا وثنمير ثنوني ميتسنس. تنمية يونس أولي ذيك الرحمة تمن تكنيقا ما تفوت كفوضا سكوال et puis d'autant plus que voilà un exemple type où il s'est marié le modèle type d'intellectuel kabyle, c'est pas celui qui fait des discours bronzés, quoi que je suis en train de le faire exprès. L'intellectualisme qui est dans Ottawa, parce que Ottawa, il a eu une واحد ديبونسون 1500 متر اللي كانت مثل باموك ديال الحيين مالوغوزمون فان كان سي شغل زعفن
جيمي سقبيليت كان وفهمنا شما نيك مو هضرت الصوميت سي لا و جي اريتي ناس نو ناس سي فري بوتيت on n'a pas encore des états à régner nous s'imposer à nord mais il est aussi temps de faire l'intellectualisme sqbélite parce que de quoi là pour les moments sur matin SRA une conférence automatiquement bon vous savez actuellement le modèle étatique moi je vous dire نزمر جدا زعما تسمى conférence donc voilà un exemple type d'intellectuel kabyle amazigh qu'on doit à qui on doit rendre hommage. Il fait des conférences sqbélite et déjà des khulaf vous êtes Berichi c'est le deuxième de Nouillard, à la fondation, on s'est donné cette mission. Tous les conférenciers bien, on les force. On a mis même à l'aise Hmoua Amberoche, le secrétaire colonel Amberoche, mais du sens américain. Et par exemple, il est un peu déboussolé, on l'a forcé. Donc on fait de la pédagogie. سكويليت دونك ثاني ميرث دونك الا حريش ويسين وقبل حريش ويسين وسكاسين عن ديبا بيان سور الا ديبا ذاك دا يونس جا كان واحد 5 ناس تيسكسين ماشي ترجعوا دوزيام بارتي حريش ويسين وقبل واحد سكاسيال ديبا اتسمثي كنا نهضروا بين دونك زعما من تاك لا سالك ودوسيان باطول ما فريمون تفك مينيموم $5 وين السوف انا ديفك ان دون ميسنس نصر هذا كينا الصندوق تينس فكات شي طاح كنا ناون كنا نخلص لا صالح كيما ولا شاري دونك ثوران سكسين اثنت ما يون وخلا دا يوسف سنيه فتناوي غير دام كان دارو دا يون طيب نسال سين انت غا سين ولا شاري انا واحد ماكسيموم 6 ولا شاري فكنا نروح تسكسي واير ديبا الى لي سالي سكسين مولود سأطور الصح مولود وي هجو وسين اسمك مولاش يحيى كات جميلة اسمك عمر اسمك حكيم اسمك سليمان سن 6 سنوات الماضية أنوالية ما لا ديبون الوقت مولا شغل اللي فات ديبلاس من وين انا كتبوز من سكسين وين خاطر فينا في فيلم خاطر ستوب باش كنا نسال مولا شغل اللي سمعوا ما زال خاطر حكيوني ونقول ولا كلا انايا Je suis très content de vous voir une deuxième fois. كذا شيء زمرات دينير باللي دارنو قواج نراشد ذاين كارز نكوينا كتخدموا السلام غادي يرين تاطاس نتمريري ناقي ويراق القبائل باش النظر زدات انكي راسوري فارزدات Irak, on doit assumer notre histoire, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Au Irak, on peut avancer l'identité avec nos différences politiques et idéologiques. Donc, on peut avancer dans l'unicité, dans l'union et pas dans l'unicité. Je dis bien. Dans quel contexte s'inscrivait le mouvement du maraboutisme? Entre parenthèses, je ne suis pas contre l'imam, c'est juste une question d'histoire. Dans quel contexte il se situe dans la laïcité kabyle qui est innée? Est-ce que ce n'est pas une occasion à Segui
la Libye, la Tunisie, de poser le problème identitaire. يوكل le pouvoir il ne faut pas des 62. Donc, mais je vois un peu, par exemple, le cas de la Libye, le combat est un peu biaisé parce que ils mettent en avant l'islamisme avant l'identité. Ceux qui se revendiquent de la berbérité, ils font partie du mouvement islamique de la Libye. Quel est votre point de vue? Et concernant le maraboutisme, je ne voudrais pas vous mettre dans un pétrin, c'est juste une question d'histoire, mais je le point de vue. Et merci. Non, je veux mettre dans il a حمدي فاك يدس juste pour l'actualité, avant-hier, je pense, jeudi, le Premier ministre Sédal a déclaré que la Nazar ne pouvait pas être officialisé pour des raisons techniques. Je ne sais pas votre appréciation sur le sujet. Toujours dans la même thématique, il y a la ministre de l'Éducation, de l'Embarette, qui a fait volte-face. Il avait déclaré une fois que l'enseignement Tamazight peut être obligatoire, doit être obligatoire. Dans une visite à Bouela, il a dit le contraire. Donc, est-ce qu'il y a une pression des arabopathistes sur le sujet, etc. Une dernière question que je m'aurais finie, c'est par rapport au HCA, qui organise aujourd'hui un séminaire à Garzog. 19 ans après, est-ce que cette structure qui n'a pas de président, est-ce qu'elle est encore viable? Parce qu'elle fait des séminaires à fait depuis des années. C'est le droit d'aboutissement, c'est le droit de résultat. On ne sait pas. Voilà. Juste votre avis en tant que. Voilà, merci. Bon, بالنسبة معليش دراسة تتعين Alors, Mzouarou يضرب le phénomène maraboutique en général. La réponse est un appel à un colloque. لكن الرأى استفسس على حساب تموسنينون كينيا ندم غير ثمورة متمازغة نزيك ثمورة المروك بواسها خاطر بالوقفة نصور فارا إلا قضينا ندم سؤال الواسمي في الذيوين في مازيغين في نقورا غالينت ذا شو دجانت ذا شو الوراثة كنا قاري غد جانت ذا شو نورث غورسنت دونك les trois derniers grands royaumes à Mazir, c'est les Ziyanides de Tlemcen, c'est les Hafsides, donc qui étaient en même temps à Tunis et à Bgaïs, et les Mérinides de Fès. Je reviens de le Maroc parce qu'il s'est produit un phénomène. Les Mérinides, le Maroc, c'est un peu des cousins, les Ouattassi, disons, c'est les mêmes, c'est le royaume mérinide. Parce que les conquêtes européennes commençaient, surtout par les côtes. Les Portugais, les Mzoura, c'est notre Espagnols, le Maroc. وروفينا راه ويذ راه يقابلن c'est-à-dire يقوجدن لكن هذا قابلن ويكا كدي بظن سي لوروب سو سي اون مناس اذا نساولن يكرا قرقازن الدين يقلن وجدن سان زاويات سان يرقازن يقلحونا كان في الدين et c'est là c'est extraordinaire le phénomène de l'élément du shérif. Alors c'est quoi shérif?
كرند قران قوفلن لي بورتوغياكي من بعد الناس نكوني سكوا كني ربحن الناس نكوني اون ديسون دو بروفيت دونك سي ليليمون ياكي دو الشريف يقيمنا راسا من بعد العلاوي تاكي طفن البوفوار راسا تسكن السلطان اروايض اي ما تروح دار ثمرت من المروك كاينين وين ساعه امازيغن الا قاتوالي ديك ثمرت المروك امضيق يسنفكان ضمضيق ضيقا يضيق مالا ثوالي ضرويكي يقطف الحكمه ياكي لا ديناستي علوي تاكي انا ساكي ما ثوالي لو بورتري دو روا او ماروك هاد كتب نسداو ديو لو روا لا باتري دونك ديو جانت خاطر قال لك نكوني سي محمد دنوسا مي لو روا اي تو دسو دو لا باتري هذا عمك نزمرا دليلي غورنا غادي نقار في الرفضه كثمرت القبايل في الرفضه فاكني السوالي غنكيني على سارتا مومون تكشمد مي ذا شو اذا مرض امكي ديكشم ساكنه سامكانيس زرانا ندار يقيم ويتنجمع لك تجمع وكي نيض بارابور ا ليفوندرمون au moment de l'effondrement des il y a eu une évolution سين دساون attention الى قايد تفاد وتسكناس يتسارو خاطر قال وقتاكي bien que sur les thèses sont trop choc. Certains disent qu'on a, à ce moment-là, on avait déjà perdu l'écriture. D'autres disent, et je suis parmi eux, que ce n'est pas tout à fait vrai. خاطر ما ردمضنك ولا ثلاوين ذك ثدار خدمنتي سفرا قبايليس مي تسارون تنت سي لي كاركتير عرب. Donc il faut faire la différence. L'habitude dans l'écriture, l'habitude d'écrire, on ne l'avait pas perdu en réalité. Les moyens de transcrire. Est-ce que tu fais? Donc dans cet esprit-là, la fonction c'est le jama. Tirant. Il commençait à transcrire, nous fait y compris des actes de naissance, très très anciens. Donc c'était un peu celui qui manquait pour la transcription. Si je dis qu'il y a eu des évolutions. Mais une chose est certaine, que je m'ai fait qu'il fait de Nahdar, ou les chithnes, de Bernala, ou Sa'anala, donc la notion est différente. هذا شو السنة في الروضة l'exemple marocain l'exemple نا نكوني هذا ضرب في ثمورة لا ليبي لو ثمورة تونس. Oui, c'est vrai que les Libyens ont tenu compte du cas algérien. On disait, نكوني قارنا غيدي مغارنا كاكي ثورا الصح نغرنانتيد pour des besoins aussi stratégiques comme Damiroche, qui est un symbole pour nous de la guerre de libération nationale. Il avait décidé, donc il a pris contact pour une mission bien précise qui allait faire mal. Et au Safin, il aurait laissé, je dis bien au conditionnel, et il n'y a pas donc comment vérifier ou pas, toujours est-il que ça nous a été transmis, y compris Imjouhed et Demezel de Dounith. La chouchou de la Libye, donc Tunis, c'est surtout la Libye. La Libye, مثبون سلخضار حصان فاقن دنو هنيك صالين كدافي ماشي دويا ديما زيغني دي صبان لو كانوا لاش الكوراج الانسان بالك كدافع ديما اون سي جامي هذه رواله السروله نفرن مذنوثني تبعنتي دير كمثال يبغى سني دارت لنا غير النيفني تبعنتي الامي ثنعان اي نون سولمون ماشي الوصايد جان سك بغا راس نترو غير نذر نصلح كيف يدنا هضر
Et c'est là le problème, le point d'achoppement actuel en Libye. Parce que indirectement, et encore, ils ont été corrects, si j'ose dire, en disant que constitution, oui, parlement, oui, mais et oui, أطرزان والنسنوز ودي فكارة عم كان يتمازيغ تاقي أشو كان ما هضر وين يسعى الصلاح وين نسعى إلا الخلاف. Et je crois que les Libyens, pour moi, c'est un avis personnel, ont pris l'enseignement sur l'exemple de la guerre algérienne, indirectement ou directement. Pour ce qui est de la deuxième question, bon, c'est un point de vue personnel, bien entendu. Moi, je pense que c'est indécent. Quand on gouverne, il y a des lois de gouvernance, il y a des règles. Il y a des règles de parlement. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Les gouvernants ont décidé une chose. Révisons la Constitution. C'est leur décision. Mais pour la réviser, il y a un minimum. C'est-à-dire qu'on va voir avec qui l'a révisé. Même si c'est sélectif, attendons les propositions. Et on aime il enfreint, il n'attend pas le résultat de la consultation. Il dit que pour Thamazir, ce n'est pas pour demain. Donc c'est indécent. Même les règles, tu les enfreins, toi. De quel droit tu vas? Mais laisse arriver les propositions et continue le processus de consultation pour la révision constitutionnelle. Donc pour moi, c'est clair, c'est une règle de gouvernance qui a été enfreinte. Voilà, dépassée. La ministre de l'Enseignement, c'est toujours l'actualité. C'est vrai qu'elle avait annoncé, c'est peut-être relatif à son niveau, je ne la connais pas, mais dire, arriver avec ce courage en tant que ministre de l'Éducation, donc un enseignement obligatoire de Thamazir, je pense que c'est d'un niveau et d'un courage politique. Mais seulement, a-t-elle consulté pour dire ça? Je ne sais pas. Ça, c'est la pensée rationnelle qui l'a dicté. Oui. Mais c'est clair que Nanacid parce qu'elle engage une politique gouvernementale. Moi, j'aurais aimé, ça c'est personnel, qu'elle reste sur son courage. C'est-à-dire que le ministère de l'Enseignement, mais ça n'existe pas chez nous. La démission n'existe pas. Ou les chits, voilà. Donc, elle préfère se déjuger. C'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. Maintenant, voilà, pour quelle raison, on le saura peut-être un jour. Le HCA, enfin, qu'on a respecté pour son âge, pour son passé historique, bien que partiel, on l'a respecté. Moi, de son vivant, je l'ai respecté. اسمي يموت ذا ساون جنتن بلا امرايا ويجي قبل يعني عشان ديرني une autre règle de ce n'est pas de la gouvernance mais de bonne gestion ام كخماقي يساع اسلواي اللي يموت عاد 10 سنه يتكمل بلا سلوى Donc il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Et les gens qui étaient dedans, qui sont encore dedans, trouvent ça normal. Démission, il n'y a pas eu de démission. Mais le problème, c'est qu'il faut poser le problème du HCA en tant que structure dépassée ou pas. À un certain moment, il y a eu une revendication, une poussée, c'était vers 2001, les événements. Il faut savoir que la revendication pour une académie à Mazir a été déposée. Donc on pensait, moi je fais partie des gens qui pensaient que le HCA mais sera une académie dont les prérogatives, les limites, etc. ne seront plus les mêmes.
Et malheureusement, ça date que le conseil, je ne sais plus si c'était le conseil de gouvernement ou même des ministres, je ne sais plus, je fais là. Mais c'est Bouteflika, et ça encore, voilà, Bouteflika, c'est le dépassement normal. Normal. Donc le HCA, pour moi, il végète, est en train de végéter. Et je déplore le courage des membres qui le constituent, parce que bon, bien que l'histoire du film Amazir, etc., c'est vraiment un échec sur plusieurs années, etc. Il aurait fallu à un certain moment un petit courage, dire que ça n'a pas été le cas. Voilà. J'espère avoir répondu. Hein. جميلة. تفضل يوسف. Oui, Riyad, c'est normalement Riyad. Non, mais là, il y a une liste. يوسف كان معروف أزول في اللون أزول في كماس عدلي تنميرت وين كيد ناسيس كلي نكي نستقسينو يلهاني السنين عدان شو نتيذير كثورة بعض زراغ ماذا قلت مدوكولا منا تنبدل مثاموغلي سيمو سناون وكذاك يتشغب مسالة تمازيغ أمشي تتواليم ذا شو تثيكلي زمر ما كاعدملم باش كنا نكمل على الزدات و اش كنا نوضر تافات خاطر الهاني سينا مزروينا ماذا قالوا زميرا نستخدم ثموسنياكي ايوا كنا نسقمي مالنا اماكن نتصور كان ساركل فيسيو كو ميرسي La question est un peu cliché, un petit peu, mais la grandeur du peuple misère, c'est-à-dire les économistes internationaux, enfin le plan économique, le plan politique, ça marche très bien. Je pose la question, par exemple, on n'est pas passé à l'écriture comme les grands peuples auxquels on s'est frotté, les Grecs, les Romains par exemple. Et puis, pourquoi on n'a pas évolué exactement comme les autres, par exemple, former un État et faire à peu près suivre à peu près leur cheminement, ou un cheminement semblable. Voilà. لا سقسينا يعني حوزايد خاطر هذا الصح لان ودي تنادين كثمورث ماشي حاله كثمورث لان ولا الفرانين زرا تكون ذلو دكا ثورا لي موان التكنولوجيا اللي تواخذها من كندا يسوفي كتروح على لو ميكرو زريغ دا شو تخدم زريغ دا شو ديسنو الفون دا شو ديالو الفا وكنا يعاون تاع مزيغ نعطي قبايليت ذي هنا لاندير ويد يخدمان يقدشن ماشي ولاش ما يمكن سكويد يسحي السفن ذي هنا سكوا كني وندوكو لا خاطر ذوكلي غير ويد يخدمان يقدشن ويد يتخممن نيدي يتساكن يدرس لكن ما الا ذا العاليت ايوا شو خاطر سمالا نتسمليلي اسمالا تسميفك افوذ الجهد بغير انا مرافد لا تيكتي والفاضي يخدمن يقدشن امن كيني زمرا سرنو كني زمرا يديرنو تيقول تنسعر دير با يا ponctuellement des choses qui s'organisent mais ça reste au niveau une journée de نملي ثلاثه كل يوم ندير في لا كونفérence mais il n'y a pas de lien il n'y a pas d'échange véritable ذيغني زمرا دنيني إلا وين يلهان كواياكي خاطر ما تقيم وحدك وين يقدشن غيدي يتسارون يخدمن يدرس ساكن ما إلا كل يوم نقوم ضيقيس l'inspiration dernier personnelle des fois aide on a besoin d'espace aussi pour produire on est à une étape où tous les gens qui produisent rendent public ça c'est important نادخ تبغى هذا الاسم كيني
قارنت الغاشي هنا يدينين ما إلا إلها ما إلا وجوند ذيكس ما إلا وفان نورو فينا لا نكتا مسنينو نيغتيد الغوري في لها روينات صغارن هذه ولي مثلها ما تخوص ما وين هادي خدمن je sais pas une pièce de théâtre une chanson je ne sais pas préserver un patrimoine à travers la chanson le théâtre la peinture كاين يدي شدنا ريدلس c'est bon aussi mais des rencontres محسوبه كني تنتوالي داكي ولا شي ثنت ونكوني القبايل سي مزيغن خاطر نحواج السياغر ذا نتسمليلي تما ما كنا ما في اللازل ما تفاضل تفاضل تبغى تصول شطوح وتصفض راه مانني هاكا تقيم كان وحده ما تقابل الفاذ النينم وحده اتسيتيرا دونك لا كاتريام كيسيون وي يفكر السينما ديال ما الور كي طومب بيك هناك اي غار نكوني نقيم كان خاص يا اون غروندور مشاعي تزيك نخدم لنا ولا ناض ناند فلانا هضرن ونقيم راه ونصور راه نارو ونصور نخدم هذا ليتا هكاكي سيتي لي دو اكس moi j'ai une réponse par rapport à ça parce que نياتي تزقلين d'abord par rapport à l'écriture il faut pas d'un revers de main dire on n'a jamais écrit non c'est jamais juste MDA l'anouya massinissa يتسالوا في فينا il y a des exemples un des exemples qui a été transcrit qui a été publié il y avait un temple à Malte, le temple du dieu Junon, je m'excuse si les termes qui sont déformés. À un certain moment, donc il a été reçu, etc. On va dire pourquoi il a été reçu. Il va dire qu'un cadeau. C'était une défense d'éléphant, donc l'ivoire, Emir Moucha, et Mitifka, et Oura Soufla. Ça c'est resté, c'est connu. Yoret Stéphina. Donc le cas donné de la défense d'éléphant a été transcrit en Tifina. Donc, et puis Massinissa, Moussani Tsero. Moussani Haddard Smazir. Demande ce discours Smazir. Et Wachou Tougadna Roman, Massinissa, c'est la question qu'il faut se poser. Il faut savoir que Massinissa a créé le premier État. Premier État à Mazir. Il a créé, il a structuré ses fonctions, son conseil de gouvernance, de gouvernement, etc. Et plus que ça, Massinissa a imposé aux Romains pour être leur allié, pour être leur ami. Massinissa, il avait même une puissance commerciale. Et quand il allait vers Rhodes et les autres stations grecques pour livrer, parce que l'agriculture c'est connu, il l'avait développé, etc., il avait même une flotte armée qui accompagnait, parce qu'il y avait des risques en mer, qui accompagnaient ces bâtonniers commerciaux, etc. Et plus que ça, il avait imposé, et ça on ne le dit pas assez, la première officialisation du libyque. Le libyque sous Massinissa, dans l'état de Massinissa, était une langue officielle. Il l'avait imposé, donc, y compris aux Romains. Et ça, c'est très important. Il avait continué à imposer le statut officiel. Donc, le premier statut officiel de Mazir, c'était Massinissa. Missipsa l'avait reconduit, voilà. C'est pour ça que je dis qu'il faut être prudent. Dire qu'on n'a jamais, c'est pas toujours juste. Voilà. Quand je parlais d'écriture, je fais pas référence à des inscriptions anecdotiques ou à l'administration. Si on prend par exemple l'exemple de la civilisation occidentale, on prend l'Iliade de Homère, c'est à partir des moralités qu'il a transcrit. Et puis c'est à partir de là qu'on a commencé à produire des textes, des ouvrages, des livres que nous n'avons pas. Alors il y a un phénomène. Si maintenant je veux lire quelque chose sur l'histoire de la Kabylie, je suis obligé de lire dans une langue écrite par des Non, c'est pas juste. Je vais vous donner un autre exemple, parce que c'est l'histoire là aussi. L'Iliade et l'Odyssée, Homère, il a parlé de nous aussi dans l'Iliade et l'Odyssée. On ne l'a pas dit, je l'ai dit à Ottawa. Il a parlé de nous, il avait décrit la Libye, ce qu'ils appelaient le pays des Libyens, la Libye, il هضر فلانا
Ils étaient étonnés de notre bien-être économique. Pour rester dans... Ce qui se passe, c'est que donc nécessairement il y a quelque chose qui n'apparaît pas. Et pourquoi? C'est la question qu'on doit se poser. Il y avait Salluste, le Romain, qui était connu pour ses écrits. Un jour, ça parle d'une nouvelle discipline. C'était une nouvelle discipline dans l'esprit, donc qui allait être ce qu'on appelle les nouvelles disciplines universitaires, etc. À l'époque, la discipline c'est l'origine des peuples. Parce qu'il y avait une concurrence avec les Néo-Zéglines. Tout de suite, les Romains, par rapport aux Grecs, aux Imazigènes, hop, c'est Salluste. Salluste invente une nouvelle discipline, c'est l'origine des peuples. Mais il a une honnêteté extraordinaire. Et qu'il est là, il est non, mais tu dis il est souffert c'est que un Impsal 1, qui est le fils de Massinissa, donc le petit-fils, non, le fils de Missipsa, donc le petit-fils de Massinissa. Voilà, mais c'est à nous aujourd'hui de replacer la vérité, de dire que la discipline qui s'appelait l'origine des peuples, c'était déjà un Impsal 1. Et c'est Salluste qui le reconnaît. Et c'est dans un livre, excusez-moi de déformer une fois de plus l'intitulé, c'est Libri Punici, écrit punique, écrit par Impsal. Ah tiens, donc il y a déjà un livre, il y a une écriture. Pour moi, ce qui s'est passé après. Donc pour moi, il y a des preuves qu'on a produites, on a écrit et on a donné, et les autres ont reconnu. Il y a eu le phénomène de Carthage, il faut l'étudier avec précision. Carthage, c'était quoi? La semaine romaine, ils ne se sont pas contentés de prendre, de les dominer, de les mettre sous leur domination. C'est différent. Pour moi, c'est différent. La salagir. Mais les mais maintenant, je te domine, non. Pour moi, s'ils avaient décidé de brûler Carthage, il y avait des raisons. Et comme on était en concurrence, il ne pouvait pas lui livrer une guerre, elle aurait été incertaine. Massinissa était une force considérable sur le plan politique et économique. Gent l'allié, leur ami. Mais après, bon, dans l'histoire, mais pas Massinissa. Donc pour moi, qui me dit qu'il n'y avait pas tous ces livres dans tout ça, dans la fameuse bibliothèque de Carthage. Et quand on trouve Impsal a écrit, Salluste a reconnu, Massinissa transcrivait, donc il y a trace. Voilà, c'est pour ça qu'il faut rester prudent. Il y a les citations des différents écrivains de l'époque de l'Antiquité qui faisaient, c'est-à-dire qui allaient donner en référence par rapport à des sujets particuliers ou des sujets précis. Tout à fait. Des textes qui faisaient référence au point de vue historique à Impsal, par exemple, ou plus tard avec Juba II. Oui, Juba II. Il y a beaucoup d'écrivains qui faisaient référence absolument énormément à Juba II. تلميذ احمد فكان دانو يمبا ولا فين بون كارتاج كي يديو لي سميتي ديال الفلانيه باسكو سي كارتاج كي سي لي بيربر كي اون في كارتاج سي امبورطون وفات يحكوا ثورا بور اون سامبل ريزون في الوقت دوطون بلوس لا دي يوتيوب دونك هاد السواليم سي اون هيستوار تري انتيريسونت ا كونيتر في ليكريتور البروبليم ماشي ماسينيسا ماسينيسا في سكي لا في البروبليم كاينين خدمت اون اوتو كريتيك الاولين في les intellectuels يخدم لي ديسكور ماشي القبايلي الصوميث بون يا وقول سينا يا با دو بروبليم مي سي اون كريتيك زاتي والي بالقاسم حجاج يفيان فير ان فيلم كاين في غاس المال يطونو je vais pas le critiquer comme le critiquer pas mal de gens qui lui ont voulu le fait de faire jouer une libanaise et ne pas une kabyle ماشي لا بوطري خصن اتي وينا ماشي داينا ça je le critique pas il a ses raisons il a ramené une actrice franco-libanaise c'est pas un problème je le critique sur un point justement exactement sur le point de l'écriture aquí les Libyens les Marocains sont en avance par rapport à nous ils font une très belle affiche
à parler des scientifiques Fadman Soumer Starafisien Stephen Arisiakien le français Uxel le génie يروح يكسر مثل Staraf. Qu'est-ce qui l'a empêché de faire des finards? Qu'est-ce qui l'a empêché de faire? C'est pas difficile. Les Libyens et les Marocains, je rends un très grand hommage au Shluh marocain. C'est Hollywood actuellement. Le nombre de films qui sortent chez Shluh marocain, c'est incroyablement... C'est inimaginable. Les séries dans la Turquie, mais en générique, c'est Tifinard. Donc c'est à nous de faire ce qu'a fait Massene ça. On n'attend pas où il y a voilà, Bouteflika, des qu'est-ce qu'il y a dedans. Et nous sommes immunis le Khwaïl, nous discuter de tout, sauf l'officialisation de Tamazir. De Yahya des Giga, avec une seconde cellule, de Kabyles, Ardiès, Mulier, avec consultation sur la Constitution, à condition que c'est Tamazir. Et nous, quand il dit Khwaïl, c'est le Khwaïl. C'est là que nous Yahya. C'est le mal, nous connaissons. Avec vous, nous avons mis un parenthèse.